ubu ngubu turi gutyo nta kintu dufite. N'Imana gusa yo mu ijuru iyo tubonye turariye yego turadushima Imana. yego yego Icya kabiri dufite cy'umuzigo kiremereye. Tubwira dufite umwana wacu wavutse Imana iramutanga aravuka. Amaze kuvuka tugira ngo bizagenda biza ntibyakunda. Yavutse 2016. yego Tugaragaza kumuvuza uko twaradushoboye ntibyakunda kubera ubushobozi buke, yego kuko nta kintu na kimwe ntaho twakoraga. kuvuga ngo nuwo mu mugongo kuja gusenga no mu nuguheka mugongo sinyabona kimujana umuti wo mwana ndanga ubu ngubu ari gukaba akaba imyaka 9. ni 9 yavutse 2016 mu kwezi kwa 7. mwiriwe abandi mwaramutse bitewe n'aho mugiye muherereye. Amahoro y'Imana nabane namwe mwese. Nje uri imbere yanyu nk'uko muri kubibona Netwase Sara, ikinyamakuru canyu cyangwa se ikirambi canyu ni Kim Films. Nk'uko mubimenyereye twabemereye kuza tuzana ibiganiro bigiye bitandukanye, ubuhamya bugiye butandukanye, cyangwa se urwenya, cyangwa se ibintu byose twemeye ko tuzaza tubibazanira abari mu tuzi dushaka kubazamura muri kunda umurimo, abafite ibibazo kugira ngo tugende tubasabira inkunga. Nabyo nk'uko mwabidutumye byose tuzaba tugenda tubikora kugira ngo buri wese agire aho yisanga. Rero nk'uko muri kubibona imbere yacu dufite abatumirwa, famiye, ababyeyi bacu n'umwana. Karibu hano kuri Kim Films. Reka babanze bibwira abadukurikiye kugira ngo babashe kumenya abo tugiye kuganira abaribo. Ni karibu. Yego murakoze, mwagize neza kuko mukaba mwaje kutuvugisha ni wacu. Yego. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Amen. Jewe uri kuvuga nitwa Byicaza Mujambere Pacifique. Iwanje ni hano ariko twaturutse Kongo. Niyo twaje duhunga intambara. Ariko tuza dufite ibibazo bituremerereye. Twahunze intambara. Zajanye ibyacu twari dufite. Yego yego. Ubu ngubu turi gutyo nta kintu dufite. N'Imana gusa yo mu ijuru iyo tubonye turariye yego turadushima Imana. yego yego Icya kabiri dufite cy'umuzigo kiremereye. Tubwira dufite umwana wacu wavutse Imana iramutanga aravuka. Amaze kuvuka tugira ngo bizagenda biza ntibyakunda. Yavutse 2016. yego Tugaragaza kumuvuza uko twaradushoboye ntibyakunda kubera ubushobozi buke, yego kuko nta kintu na kimwe ntaho twakoraga. Tugeze muri iki gihugu biba ngombwa ko tubonye umuvandimwe, abavandimwe bicaye imbere yacu baje kudukoresha ikiganiro, tugira ibyishimo, tugira umunezero kubera kuko twamenye kuko ari abantu bafasha abandi bantu. yego Turifuza kuko mwadufasha uyu mwana akavurwa, yego kubera ko gifite amagufwa kicoroshe. Tukareba kuko yasubirana ubuzima yego bwiwe, nawe akabasha byibura kugenda akaja mu bandi. yego Mu by'ukuri iki kintu iyo tukirebye turi ababyeyi turababara cyane, tukabura uko tukira, tukabura aho tutakira. Ariko uyu munsi tubonye uwo twobwira twotora kino kibazo, ko turumva tunezerewe. Hari igihe umuntu anezerwa akagira ibyishimo akarira, hari igihe umuntu anezerwa akagira ibyishimo. Kandi ntekereze ko ari wowe ubaye wa mbere tugeze hano Nairobi kutuvugisha. murakoze cyane. Zatubera umugisha mutuvuganiye, hakagira abantu babona uyu mutwaro dufite yego bikadufasha. Biba ari zo kudufashiriza muri iki gihugu yobara amahoro. yego Biba ari ubufasha bw'ibindi nabyo zabara amahoro. yego Ibyo byose muzatuvuganire ku nzego mushoboye kuvuga. yego Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha kubera uwo mutima mufite urukundo umeze gutyo. murakoze cyane. Murakoze. Reka tuhenamame ijambo kubera ko buriya abamama cyane cyane nibo baza bamenya uburemere bw'umwana, kuko niwe uheka, niwe ugira gute, niwe turi bubaze ibibazo byinshi, ariko kandi n'umupapa aba abibona.
mama umwana niko yavutse umwana niko yavutse ubu nyine agejeje imyaka ingahe 9. aha ngaho tubwire basi urugendo rutoya rw'umwana uko yavutse ahageze ahangaha kugira ngo n'abadukurikiye wenda baze kubyumva. murakoze cyane kumpeza ijambo. Imana iri mu ijuru ibaheze umugisha. Yego. Kandi kuri icyo gitekerezo mwagize, Yego. Imana iri mu ijuru ikibahera umugisha. Jewe nyabyaye n'umwana 2016 umwana ntiyarira, tukagira ngo umwana aragenda nk'abandi, umwana ntiyagenda, tugerageza kuvuza tubura n'ubushobozi bwo kumuvuza, nuko turihe turareka. Ibintu nyine bimaze kugenda turazaga ino ngo tumare gakoze ino, none twaba tugize bati turababona, mukaza nyine mukadufasha, mube mugize neza. Jewe mfite uburemere bw'uno mwana bwinshi kandi bungoye. Yego. Ndi mu kumuheka akananira, Yego. kamufata akananira, yabona ndasohotse akarira, ikintu cyose nyine akarira. Kandi nanjye sinkibishobora, maze kurwara mu gituza kubera uyu mwana, turasa nkaho twongana, amaze kuba muremure. Ndeba nk'abandi bose bangana, ni ukuri n'abana n'abagabo n'inkumi. Ariko uyu nguyu ndacaheka, ndacagira gute, nanje nyagwaye amaboko, sinkibasha no kumufurira, ikintu cyose nta kintu nishobora kumukorera. None kuri iki kiganiro muduhaye, ni ukuri Imana iri mu ijuru ikibahera umugisha, kandi ni ukuri muzodufashe, muduheze nk'akagare, kandi muduheze ubushobozi bwo kumumuvurisha. Ari mu kurwara tukabura amafaranga yo kumujana ku bitaro, agasa n'ubabariye mu nzu, tukagira ibahati tukabona arakize. Ariko ni ukuri kuri icyo gitekerezo mwagize, ni jewe uzi uburemere bw'uno mwana cyane, ni jewe ubuzi cyane. Ni ukuri abagabo kuri antiyo bumenya kuko nibo bimenya. Mbwiraga ko umwana w'imyaka 8 ari muri pampasi, ikintu cyose ni ukumurengeza, ikintu cyose maze kugira imvune. Maze kugira imvune kweri, kandi mwabimfasha hano, Imana izobibahembera, kandi naje sinyobibagirwa. Nyoza mvuga ati dore inshuti n'abavandimwe ibyo badukoreye ibintu byiza, bangirira neza, dore umwana wanje arakize. Kandi umwana wanje afite ubwenge bwose, umwana wanje sinigifu cyane cyo kuvuga ngo wenda tibamuvura ngakire. Araho nyine namujanye ku bitaro, mosheke tiyakaza yicara, mosheke mbona umwana aricaye. Kubera kubura ubushobozi nyine ndamureka, ndi mu kumwicaza, atambamye akaguru kamwe ngaka muri ko murakabona, ndo mu kumugorora kanga, namwicaza kanga, gasa n'ugiye guhirima. Ariko mwongirira Nyagasani mukangirira no mwana agakira. Ni ukuri mwe mukoze, Imana iri mu ijuru izobibahembera, kugira ngo naje niye nako kagari nyine nyari nagakeneye. None kuri icyo kiganiro kuri Imana ikibahera umugisha, kandi ni ukuri murakoze cyane. Nk'uko wari ubivuze, umwana ngo buri kimwe cyose, amabezo yose ni pampasi gusa, ntiyashobora no muri make aracyari uruhinja mu zindi mpinja. Ntavuga, namwe muramubona, ikintu cyose ni ukumugaburira, no kugaburira ibizajya n'izo mu nda bizabingana, ni uko gusa. Ariko se byibura azarya ibiryo ibyo ari byo byose, akaba nk'ushoboye kurya. Yoge. Ariko ubwenge bwo kabisa nta kibazo. Ubwenge arabugira, ariko ikibazo nyine ni ukutavuga, ni ukutigaburira, ni ukutagenda, nawe urabona bigoye. Ntiyovangaraje kwituma, ntiyovangaraje gukora ikintu cyose, naho ngaho gusa. Ubwo ni ukuvuga ngo ni uwo mu mugongo, kuja gusenga no guheka. No mu mugongo sinyabana kimujana, umwana ndanga ubu ngubu ari gukaba akaba imyaka 9. Ni 9. Yavutse 2016 mu kwezi kwa 7. Ni ukwihangana, biragoye, ariko kandi burya Imana niyo ifite umutozo w'ibihe, niko nkunda kubivuga, kubera ko hari igihe Imana ibizi bwigeno ry'Imana, Imana niyo irigira. Ariko burya
kwihangana bitera kunesha. Turabizi neza ko tugira inshuti nyinshi, inshuti zacu za kimuferumuzi nk'uko tubana umunsi ku wundi, mbagerera henshi nk'uko muri kubibona. Mu by'ukuri si ngombwa burya ikintu wakozwe ku mutima. Turaza gushira nimero ya M-Pesa hasi, amafaranga ariyo yose ufite wakozweho, nyabona gutanga bihesha umugisha. Kandi burya iyo wagize icyo ukora biguhesha umugisha kugira ngo no ibyawe bikomeze bigira umugisha. Kandi nzi neza kuko twebwe twese ubwoko bwacu, ubwoko duhuje ururimi, yaba abanyarwanda, Barundi n'igice kimwe cy'Ubugande, nzi neza kuko Imana yo mu ijuru yaduhaye ikintu cyo gufasha. Mu by'ukuri iyo ufashije umuntu ntabwo uba ukoze ikintu kiba, ahubwo uba wibikiye cyangwa ubikiye n'abana bawe. Mu by'ukuri ufite icyo akora wese muze kuyanyuza kuri iyo nimero, hanyuma ibindi biri bukurikire inbox mwubimbaza nkabibasubiza. Abakeneye kumusura bafite icyo bamusurisha mwambwira, wantuma natumika nk'uko muza munyizera umunsi ku wundi. Hanyuma reka dukomeze tubaze ibibazo bike, ntago turi butinde mu kiganiro nk'uko twabyiyemeje. Ibi byumweru 2 cyangwa 3 tuzagenda tuzana abana bagiye bafite ubumuga. Ubu nicyo twiyemeje kugira ngo nawe ufite ibyamirenge kandi gutanga, nyabuneka twumvikane, gutanga ntibisaba umuntu ufite ibyasagutse. Oyaye birya bikeye Imana iguhereyemo amahoro, ushobora gufatamo muri bya bindi bikeye ufite ukabifashisha abagowe, abababaye, kugira ngo bifatikanye nawe kwishima. Kuko umunyabwenge yaravuze ngo ku munsi nubona umuntu ugize icyo ukora akakubwira ngo Imana iguhe umugisha, uzobyishimire, kuko uwo mugisha byakwanga byakunda uzakugarukira. Mama rero wihangana, ariko kandi nta joro ridaca. None se nk'uyu mwana ubu ngubu ushobora kumujana wenda abonye nk'ishuri, nk'uwamufasha mu buryo bw'ishuri, ubu se yashobora kwiga? uyu nguyu wenda yakwiga, ariko urumva hari ibigo byabo byabigenewe. Kandi nkeka ko ahubwo nibyo bifasha cyane kurusha ibindi, kubera ko iyo yisanze hari abandi bafatikanye bafite ikibazo nk'ike, byibura umutima wiwe arishima. Nimba ari abadashoboye kugenda, abarimu babyigiye hari ukuntu babafasha bakabigisha kugenda, ibintu byose byibura agahorana nk'ibyishimo. Byibura se ajya abona nka barumuna be bagiye ku ishuri, ukabona nawe asigaye arira. azapfa kubona umuntu usohotse wese akarira, usohotse wese agakenera ngo amujane, yego, yabona abandi baragiye agasigara arira, yego, urumva nawe ku muvyeyi n'agahinda. yego, birumvikana kandi agahinda ntikobura, ariko kandi ni ukwihangana. Hanyuma nk'uko wari utubwiye ati mu gituza hasigaye handya kubera kumuheka, ni kubera kumumesa. We n'intoki ziranabyimbye hano gutya. Ni ukwihangana ibibazo kabisa, ni byinshi muri ino se, ariko ni ukwihangana. Hari igihe Imana izaca inzira. Ariko hanyuma se ubuzima bwo bundi bugiye busanzwe bumeze gute? Urumva ntukora na se w'abana wagakoze, agakorana imitima ibiri, ibiki, ukumva nyine n'ibintu byumvikana. Ubuzima bwo muri Kenya, ubuzima bwo muri Kenya buragoye, butagira munsi y'urugo. Buzabubera ngo abantu bose bahaguruke nyine bafatikanye, ariko kuvuga ngo umutware wenyine ahaguruke aje gucuruza, atunga urugo, yishura inzu, urabona bigoye. Mu kuboko kumwe ntaco kokora, na pampasi ya buri munsi y'umwana, iminsi yose, n'ayo mata y'umwana buri munsi yose. Kuvuga ngo ukuboko kumwe birumvikana, biragoye. Yeme muri mwese buriya gutanga mu nyumve kandi cyane bantu banjye, twumvikane. Hari ukuntu ushobora kuwogura ikarito y'amata
ikarito ya pampasi, niba ari ikarito nyine ajya yambara iyihe nini, raji nini, apana kuvuga ngo uragura raji imwe inini, kubera ko urumva ko ni ibintu bigoye nk'umubyeyi. Wenda tuvuge nimba acuruza protector cyangwa se ibitenge, bizavemo kwishura inzu, bivemo kwishurira abanyeshuri, bivemo gutunga pampasi ya buri munsi, amata ya buri munsi, kubera ko urabona ko nubwo bari kuvuga gutya uturyo uyu nguyu atarengejeho amata byoba ibindi bindi tibyokunda. Rero murumva ibyo kumufasha, ibyo gufasha uno mwana ni byinshi kabisa, afite urugendo rurerure. Rero muri biki Imana yaguhaye, wakohereza ya pampasi, uwo ni umugisha. Wakohereza ikarito y'amata, uwo ni umugisha. Yewe wavuga ati wenda nishuye inzu, reka mfashe umubyeyi we byibura mu ruhure mu bwonko ukwezi, ni umugisha. Ubonye y'akagare, cyane ko urabona ko uyu mwana abonye akagare bakaza bamusunika, mama we agezeho aho kunanirwa. Murabona ko n'imyaka si mikeya, ndakeka amaze kugira imyaka ikuze. Urumva ko ako kagare kabonetse nabyo ni amahoro mwoba mumufashije. Hanyuma kandi hari ibyo bita ngo ni kine. Be papa bari bubitubwira twumve nimba ari icyo abiziho. Noneho ntacyo bikizeho, ariko cyane urabona habonye kine aracyafite amagufwa aho yogaruka vuba, bigatuma wenda umwana agororoka, bikazadufasha tukaruhugiye kimwe, ikindi gihe tukazaruhuka cyane cyane. Ni kine icyo nari mvuze kuri kine ni uburyo, ni ahantu bagororera abana, bagenda babagorera, ni nka siporo yabo babakoresha kugira ngo amagufwa areke kwitera, n'imitsi ireke kwitera. Mu by'ukuri umukameramani azuminge cyane, nje ndi kubona kera umwana kurabona ko kera hatangiye nk'ariya mu mavi, urabona ko habyimbye, tibinahuye, uku kuguru na kuriya tibihuye, kurabona ko abonye nka kine byaba ari sawa kabisa. Hari n'utundi dukweto babambika tugera mu mavi natwo tukamurambura. Bamujyanye ku bitaro kwa mama Rusi baduca amafaranga menshi, yego turahunga. Turavuga ngo ibi n'ibindi bibazo hejuru y'ibindi, umutwe noneho nawe umaze kuruha uzuri kubitekereza, bimwe tukabyihorera kandi bifite agaciro. Yego none ga bavandimwe, mwagira icyo mudufasha kuri uyu mwana, namwe mwazabihembera cyane rwose. Imana yazabibafashamo, tubonye ikintu kitufasha muri kine, ndetse cyane muri kine urabonaga bamukoreye kine bamufasha cyane, cyane ni kine nikenewe, kuko mukoreye kine yazagera igihe amezi angahe tukarebaga noneho ko byibura yose bimufasha kujya kwituma, bimufasha kuza gusohoka akakina n'abandi, agakomera, amagufwa agakomera, imitsi igakomera, zaba byiza. Urakoze cyane. Tugana ku musozo w'ikiganiro, hari ukuntu ababyeyi bacu, ubwoko bwacu, iyo bafite ikibazo nk'iki bakabyara umwana uri muri iyi hari, bakumva ko bari mu bantu basa n'abatutse Imana. Ese mwebwe mumaze kubona umwana avutse gutya, timwatanyeho imfane cyangwa ngo mwumve ko ari iwabo w'umugore bivuye cyangwa ari iwabo w'umugabo, kuko biza biba umwe akamavuga ati ni iwanyu, undi ati ni iwanyu, ugasanga urugo rubaye mwiryane kubera wa mwana. Mwebwe izo ntambara ntazo mwigeze muhura nazo? Izo ntambara twahuye nazo kuko turi abakristo. Yego tuzi kuko bidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana biza bishoboka. Ibi byose ni byatanze Imana, nicyo gituma twabyakiriye. Twakira ibyiza, twakira n'ibi byose biba bibi, ariko twizeye Imana kuko yadufasha. Imana ica mu bantu, ishobora guca muri mwebwe, uyu mwana agahaguruka, tukamara tugashima Imana, tukavuga ngo nimba uyu muntu yarahagurutse, ariko byaciye mu maboko ya nabi. Yego hari ukuntu mu bwoko bwacu bw'Abanyamurenge bagira ipfunwe yo kuba bajana umwana, kumva nimba umwana yaravutse gutya
ntashobora kumujana mu bandi, afite isoni, akumva ko ari nk'iteka, wenda ahageze kubera umaze kugusumba n'ibiro n'iki, kandi nawe n'imyaka ugezemo, ariko kandi ntimukajya mugira ipfunwe n'ukuri ryo kujyana umwana mu bandi, nti wowe ukimushobora biragoye. ikibazo yamuheka, yego, ariko yamugeza ku rusengero, iyo abonye abantu benshi ahita azana usanga nyine nanone ugasanga yaruhiye ubusa, ntiyagira icyo bigaragaza. yego, rero nyine ibi ngibi nizo kwihanganira, nizo kwihanganira, yaba yarimo agenda kuko twaba tubasaba ngo abonye akamufata akaboko, birumvikana rwose. ariko si umuntu utagenda no kwicara nyine kubera kumubwira cyane, yaza akicara none ntakicara, kuko aragenda ubumuga bwatangiye kuremera kubera ubushobozi buke. ubwo yakagombye kuba hatera ahagarara ukabona abandi bari kugenda, byari byiza umufashe akaboko akamujyana. kandi hari ukuntu iyo yanicaye cyane, iri gufwa rya hano ry'inyuma mugongo naryo rishobora cyane nyine ntaho hasigaye yicara gutya, ubu yaza akicara gutya akunama, ahuza agahunama. birumvikana. ariko kandi mu by'ukuri nk'uko ndi kubivuga, abantu mukomeze mugire icyo mukora kugira ngo twebwe twese turuhurane imitima, kubera ko ikibazo ntawe uzi ugisangira ari umwe, ikibazo gisangirwa n'abantu bose, kandi ntari igihe ikibazo kiba kikarenga famiye, kikaba icya buri muntu. umwana n'uw'isi arenga igihugu akaba uw'isi. so rero umubyeyi wese cyangwa umuntu uwo ari we wese ufata iki kibazo nk'aho ari icyawe, ufata uyu mwana nk'aho ari uwawe, ubwira icyo ukora kugira ngo turuhure n'aba babyeyi nabo, tugana ku musozo w'ikiganiro. ngaho gira icyo mubwira abantu kugira ngo tugane ku musozo w'ikiganiro. icyo tubwira abantu nta kindi, ni ukubasaba ubufasha bwo kugira ngo turebe ko uyu mwana yohaguruka akaruhura nyina. yego, wirirwa aha buri munsi kuva avutse kugeza imyaka 9, ntabwo byoroshye. tibyoroshe. ariko tubonye abantu badufasha, abakozi b'Imana, abantu bakorera Imana bakadufasha, twabyishimiye. yego, tukaba dusaba kuko mwatuvuganira aho tudashoboye kugera, aho dushoboye kugera naho namwe mufite ahandi mubigeza mubihatugereze, turebe ko uyu mwana yabaguruka ku bwanyu no ku bushobozi bw'Imana. murakoze cyane. abantu rero tubana umunsi ku wundi bo kwa Kimu Films, inshuti zacu, icyo tubasaba ni ukugira ngo nyaboneka tugire icyo dukora kuri aba babyeyi, tufashe umwana kugira ngo nawe byibure nawe yisange, yigire ibyishimo nk'abandi bana. yaba ufite umutwaro ushobora kumwemerera kine, Imana yaguha umugisha. niba ari akagare, Imana yaguha umugisha. uburyo ubwo ari bwo bwose, inkunga iyo ari yo yose uri butere, ndabizi neza ko Imana yaguha umugisha. rero mu by'ukuri turabinginze kugira ngo ntukaze ureba ikiganiro agace kamwe, uze ureba ikiganiro cyose ukirangize kugira ngo wumve ibirimo hagati kugeza usoje. niko kwiza kugira ngo uze umenya inkuru uko yatangiye n'aho ibigeze. murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. yego.